Şair bulup yaşaudara yenge, yengil tügül, ömürken olay. Şair yanlışına jilderde, hem kolay da gözde koyalmay. Şair bulup yenge, yere kolay. Yılı kolay yendi normalı, gamlılıktan tuğan ümitlerge, şairlerden başka yazlar yok. Havlulara hayırlı gün hürmetli avdaşlar, çakırılan konaklar. Bugün bizim avdaşımız bir kitap Kalp Rahmanoğlu'nun Az Sırıksız Zenger Kapkaları isimli kitabının isim toyuhem Min yırlay hayırlarken yırlar yırlanmaysa nisek gideyim isimli katıp gideyim başlayın. Şair ile geografik kartalarda onday il yok. Hem şairin kitaplarından tanışkandan mı, ulardan icad sirleri, askandan mı ul sihri ilden varlığına aşanarlar. Kitap Habib Rahmanoğlu'nun da şunday ud ile bulgan, kılganızga göre bulgan gibi. 30 Oktyabr günü kitap araylar sonunda kövel 2 yıl bu onun memnuniyet kartosuna. Onun yaptığı isteğine ayet bağışlağı için Hüdde Merat Ağul İmam Hatibi Derver Tağay Hazret Ahmet'e kabul Hayırlı vakitler, sağlıklı yıllar. Bunu günde bizim kaderle Allah'ın şeytan Allah'ın yübedeyiz ve çok Allah'ın kisahı. Hitabın ruhuna başlayıp Allah'ın izgi tanımak, Kur'an'da başlayıp kitayallarını da öyle. Peygamberimizin hadisi var. Kişilerin yerine hitabı Kur'an ayetlerinde bunlar hayırlı bunlar. Entelekterde kalırlar diye. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlahi Rabbimizin bir zamansın, şeytandan bir Rabbim maksudsun. Ahirete iman iskan Rabbim kurbanla Allah'ın Habib Rahmanoğlu Batay'ın merhumu hitabı merhumu başta Kur'an ayetleri okumakta. Halisa lillahi teala. Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وفي الأرض ويتوب ما في أنفسكم أو تخفوه يخزن به الله فيغفر لمن يشاء ولمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين. Ya Rabbi Allah hürmetli kitabına kullanmış ve izleyen hürmetlerine rızamızı bağışlayın. Lütfen bereketini ve rahmetini veriyor. Dostlarım Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem müşteriklerine. Allah'ın hürmetli ehline beytine sahablarına bağışlayın. Abdullah Aleyhisselam ile Mustafa radıyallahu anh başlayın. Zında Abdullah Aleyhisselam'dan olup Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tekil aralarında gelip gitken başta olan peygamberlerden galiktir, başta izgilerimizden, evliya-i-nimlerimizden, mümin-mümin avutörüne selamat ederim, atayisilerimizden, hayır-hayırlarımızdan, vaatlı'nın müşakkır zamanlarımızdan, hamda duağa muhtaç olan bütün mümin-mümine Müslüman kardeşlerim, yoksa kardeşlerim. Şuna yoksa izgi hürmetlerini bağışlayın. Bildiğin hürmetli Allah'ına, Adril Ağayıbız, Khalil Rahman ve Rahmatayullah, Hitam Ağayıbız'ın başlarına bağışlayın. Ya Rabbi Allah'ım ahirette imanısın, kaderde yollarsın, aşağı gönderme ettirme görev olmaksızsın. Nizamda izleyenlerin ağırlık olsun, sirat kırmızında yeteksiz olsun, ozmakta Allah'ın idare olsun başlarım. Ya Rabbi Allah'ım kulluğundan hamidin ve bendesin hatalan, beni diye bilmek olan vartarlar oka. İzleyenlerin arttır, hem de Allah korunların cennetlerine beraber aynı, imanların yollaşın. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina adhaban nar. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين الله اكبر. Hürmetli arkadaşlar, hitavayetlerde kurtulur yavrularım. Hürmetli arkadaşlar, kurtuluşunuz başka sahanına ekip gideyim. Hitavayetle min malay saktanım bilen, bergay saktan bir sektör var. Baklas saktanlarına. Yakın dolu bindir. Может, бірге гармотарда тұрған кезе мотоцикл болды. Техниканы яратқасы шоға барып тұрған еді. Кешке Қытайын байымдарға еді. Малайымыз, малайлар деген тұрмайды. Теге абайым ендіре тұрған десектер еді. Ақшағам деген. Еді гармотар тұрған білмейді. Атақ біргештілік. Көп елдердің тәжірибелерінде işler ретінде ген мақтаулы болу үшін абыройлы болды. Барлық елдерде еміштейім сол қайтарып тұрғанын әр уақытта езер көңілді алсақ кіші болды. Ал айтпаса колхоз проекты көтеруде бек көп күш салды. Кәсіп сақталышынан ештеңе шыға алмайды. Адақтан baş işler var, bu kadar uylak sarkılar, uylak sarkılar, şöyle teknikler geri işler. Bunlar ayırdık. Hürmetli iş oldu. Rıfışat bölümleri, rahmet formları yayınlatıp durumda. Rahmet kalmışlar. Хайдрахман O'g'liga o'zining barliq baylarini yer baymoqli hisli, muhimlantirdi, milliy to'qimalı, ko'z yoshlari asha o'qimalı ijodini qoldirgan. Bedo'ning har bir she'rini salom hayat shoirlariga bag'ishladi. Matur ilm shoiri. Bizni kitoblarning she'ri bilan tanishtirsa, shoir ko'nglidan sof shishmali sudravakan yurak ko'zlarini yettirsa, onun her biri altın gariblerine tekşirlerinden tutan asılıksız engel kapılarında isimli kitabını baktırıp sağladığı göz halısı Başkırstan'ın hastalarının avul kucalığı hizmetkari, avul kucalığı senderi kandidatı, avulların paçatlılardan yine Bikmetov Erik Yermet olmak üzere gelir. Zor rahmet.
Kitap Rahmanlı benim paylaşım bir ruhlu güçlü buldu. Şu kalbuzda Tanrı kalbuzuna hukuk çalgan şahit bitindi. Onun eşimle derhal bakaymış aytıp gitti. O şu katılım ne rasyonizator uylap tavuğu şeyini. Elip uylap tavuğu da işlerinde tecrübe kazandığında o Vazayımkanın bronza medaline layık buldu. Çünkü bayağı türlü teknik olunca uylap çıkaran takaydı. Şuna Mında tanam kalkıza barıkta gidiyoruz, akaramazlar koşet mini verdi. Var, elektriğimiz ne kitap fotoğrafmanışta ne uvavari, ugutlar, aytar. Bu kazantılar işleyen mekanik bu İran takımının şvedik bulacağında var, böyle nakımla kuşak var, böyleşip onu bekleyen bu zaklubinu vakta oldu. Onlar da uğravar edip, onlar da uçurak kaçacak Tanavı kalkızına. O Kasım Sot'ta şey başladı. Kasım Sot'ta şu hattım yaxşı işlerdi. Kasım Sot'ta kıran uğrap sağladı. Şundan alıp şu kıran bütün rayonda tanıldı. Республика için Rusya etmekse не постесняюсь сказать, даже что ilga taraldı. Kasım Sot'ta kıran. Ağaz teva, kalan teva bir kumay oldu içinde. Bütün derler, hatırlayın. Şular buna Bedişlerin devrinde Meresamoğlu, Erpekavoğlu bir kup yurt aldılar. Diler kasıtlarına var, birleşip İran'da 4 milyar ağa vaziyetinde halka, televizyonerge şu ağaçta taşığa o lisavoz edip ağaçta ütmeyse, kırpmaysa taşığa lisavoz dileşke uylap çıkardı. Şulaydı o hatip usta, halep usta, üç evler şulay Hasan Ahad şuran Rahmatullah Zahir beş Kasım'ın ormanda beş kötürüp aldık bunda. Kalkozga 3 milyarım kilometr Karagay gana taşıdılar. Kalkoz için avul halkına başta istokları. Bütün hocalıklar aptıraydılar. Büryan rayonдағы kişiler biz barmak karşı altıraları kıvanı koruğu barmaydı. Onda barhan hava demek var mı? Koy deydi. Leşnikler. Şulay kırkıyım da zamanı şulay oldu. Ağaç taşında şular yer işkentinde көп ауылдарда бұланды kitap қабарықманыз. Но оның бір яғы болды, ол яштан оказывается шиғыр yazған. Но мектепте оқығанда yazған шиғырын кеше кураторы оялған, оңынан мына ел орнына толғас шиғырдарын қонақтарда, мәжілістерде, табан күйлерде, мектепте сұрашып болғанда олардың шиғырдарын сөйлетіп қайды. Шиғырдары сондай терең hikmetkili оның болды. Сондай fəhmli, мен оған хат айттым. Kitapxanaga bastırıp verir neyden? Kompüterga. Ya kitapxanadan ya mektepten men kitap okuyup çıgarayım şehrinde. Bu vakitte mümkünçülüklerim var edi Sivaydaşlarında. İnstitutta okutup birinci alan aksam var. O yaraylar 10 yıl vakit öttü. Şundan geldim de milletim kaynağa tavay şehirde oldu. Bir gün alıp kaytan 5 bölüm işledim. Уже basırla öğrendim. Kitaplar işlemez. Kompüterde basırla öğrendim. Buğan şehirler karaha tuval tuval. To bir kişiler toy tetsemi şehirleysen bir aydan kelip deyip koyuyorlar. Bir aydan kelip şehirlerden alıp kaytan. Sonra hazine Zeytin'le, İşkur'la şiirlerde redaktör etti. Как филолог olarak şu ayıp
китап бастырдық, өкінішке орай қайнаға марқұм болып қалды, китапты көрмеді. Китапты біз жылдың башында ғана сығаралдық. 2 ай енді соға өкінішті болғанда мен соға оның шығырлары жоғалып қалмады. Оның шығырлары сондай мату бәйттілер бетінде. Оны оқыған еш аша оқиын деп. Соға мен бек шатмын сол шығыр китабын сығарғанға. Онда бүті шығырлары әләкмәді. Қайларын табалдық, соларды жеткенге яқын шығыр бар. Солай бастырды енді. Мына әңге ауылдаштар зор рахмет. Солай айтып, киса өштіріп, китап исен күлімдіктері солай ойыстырғанығы үшін әңге зор рахмет тілемін. Хакімет басшылығы Сайып Мұхтар Шерге айырым рахмет тілемін. Солай айтып, зор болмағыла сол китапты зор етіп, солай айтып нағыла исен күлімдіктерін өштірді. Сонда бүгінгі осы сұрасын істерікті алған деп, мен тұрмысшылар болды. Мен никогда олармен тем ойламағайым тұрмышта. Хотя мен әсәйлі оқытушы, апайдар мен оқытушылар, ол ел бұнға негізі институтта оқытырға. Содан мен никогда китап жазып тем ойламағайым. Еш тақташлар мен газетті. Бригада 5 жыл ішлеген, осында затырқы болып, содан мене редакция алдылар етті. Райком үшін. Жазат қойым, ауылдаштар тұрғанда. Содан 16 ел ұтыру Рамазан Османов сәтті. Мұна бәрәс ауылда 2 ел бар, 2 ел. Давай китап яз. Мен Рамазан Османов, мен китап язған үшін түгіл. Давай болдырақ, менен уау. Тарих өлішінде ярдам етілді, қуат өзара Сөлманов білән тек неткәс, сонда осында кейді, халықтар осырашып, солайтып, Бәрәс ауылының 2 жылына китап яздық. Бұнда китап жазуда әлбетте бірінші орында ауылдардың оқытушылары беректі нәресін арақатына отыра, ол настой сөйлеушілігінде бүт тәгішілерге үйі her gelen praktiske başka her gelen yardım etmedi. Şuna kitapta kadar girip çıktı. Onda şeyler de var. Avudun tarihi da var. Şuna o kitapta kurgaz. Osunda avudun rayında bütün kitaplarını sakırıp her kitapxanaga birer kitap bula gitti bitinde. O buna avudun eşkuarları yardım ettiler, 100 000 ақша егіп берділер. Соға солай үсіліп болды. Сол китаптарды бұшылай нелерге бөлек еттік. Районда 49 библиотека бар. Сонан китапты көргіз, мен осы Негамет ауылда ішлерген бетінде. Ішлерін онан сыйлай кеттім. Негаметтен ерігі ғайда біздің ауылда ядық, мен ішлерін беттім. Неткәс Негамет ауылда менің 30 жыл әсейін бірінші оқытушы болған. Мамбеткова Шамсима Музауырында. Соның атайым 43-44 колхоз рейсі болған. Урна колхозында соны қосқа кеткен 60-63 апайым, Велер апайым фельдшер болған. Һәм өзім 6 жыл онда рейс болдым бетінде соға өте халықсы білген. Реза болдымда бұна Негамет ауыл білімінің бірінші китабын бастық яздық енді. Хайреттен Барыс Мұхаммедович и мы еще рече. Кемелер рече отчество. Мисхатный. Қабыл баяғы өздерді ұнытам уже. Қайбір өздерді. Сонан өздер ұсынып бірді китапты Римағай сақырында китап ойлап етеді. Бірге қатынашқан етекшілерге. Сонда Осман Шуайб өз Рамазан Осман жақсы көрем. Уақытта ол өзі ішлемейін дейді. Солайды. Еріктіңіз әйде китап язып қоймайын, райондың етекшілері сұрағанда. Немесе болуынан боламыз. Солайды бір группа ем алдық та, Римашырақ
Бажуховский, Артемьев, Исрафилов, Тимирбулатов, жетекшілерінде үлекке жетекшілер, Утеев Рашидина, Негамат Гузель Исхаковна, журналисттар, шулай айтып, руководитель аграрий Баймаққа районтан китап шығарды. Китаптың исем түрін Баймақта өткәндігінде электр районында ралайын қады. Шоқаттың бөтенен ақшаны, сетікі бұлабайды, мен айтайынды. Ерекне осы әйде, зилай сақырып тұрында китап жалайға. И онда Сангида Примхатвалышта уақытта әбиен дағламайын ұлда қожылды өлге. Ереға әйде асылақта зилай сақырын жалайы, бірнен боласы. Son tutulduk, ben bunda işlerim de yok, yaşarım da yok. Hatta sitiki 2 mertebeli mecliste öyle zila saklıdan direktör olup artık ben salon kapılı taşlamaydı, avlarım varmadı bende. Şuna o kitapta yazdığı 60 kişi gelmekti. Hatta şu Dursak Kul Umur'a dilindi. Şu 60 kişinin 40 kişi atsayız. Türlü sebepler. 20 kişi takansa yazıştılar. Onların bütün isimlerinin kitaptayı var. Şu artık Zilay damlıklı, Zilay Sarkoz teknik oturumda kitap gelip çıktı. Şundan bir yılı gayle yılı İrlanda pasporttan da sonra ben Sivay'da kurultayda ise olsan biz 10 yıl Atay Sovyetlerle birlikte Ural Aryan'ın 100 inşaat gayle ettiğen konkurs ötkendik. 100 gayleni Sivay'da sakırıp diplomlar verip, premierler verip hem kitap sarılarında, kitaplarında tozu yatar var. Neyse vardı. Yazı soğukluğunda gitti. Öyle bir angarmaydı kalgan vakitte. Şuna Niğmat ol bilemeyen ikinci kitabında. Tevhinde Niğmat Ürgütü'nün yakka isen ikincisinde benim ikinci kulağım, bayım, hem bütken oldu. Said Batal, Metin, Mirzay, Aktırma, Tekallukan, Harbiye, İspatiyana olanlar tarihinde. Şundan yakın Reşit Rizviç bizleri ne bitince mekanizatör firmer şulaydı yılları kitabı tosu işleşti riskleri yaptığında tigaytayında İrem Atay'ın jubileyini hikaye işleşine tavlı marka buldu bitinde kitap yazdı. Tigas ben yarak reza bulup yakın Riza Kazak'ta oturanda sosyal hizmet yeri oturanda kitap yazıp etmedi. O da onun zamandaşların hatırelerini ettik. Şulaydı, tozu yaxşı kitap gelip çıktı. Maturitik isim türlüklerdir arayında. Şundan buna hali benim 10. kitap üstünde şöyle bizim Luşka kısmetinde Sırvay Primesler Oşuğa tiktim, uğa tiktim, bütün rayın yetekçileri şehitten yiberilen batırdı. Akkım Parti'yi yiberi, bir rayında ılғай süretken yetekçileri Baymak'a yiberi. Rayın üstülü zor. Yeri bilememe olunca 3. orunda duran Belarit, Yılay, onun ilk birinci, ikinci, 3. orunda Baymak. Halkına көп betinde hem көрсеткіштері. Ол республикалар иген, ит, жүн бойынша 5. орындан никада түсмеді по республике. Қай уақытта еще жоғарырақ болды бетінде. Мына биыл да Аллаға шүкір 2. орын алды иген өстіру бойынша. Солай айтып, Резаға айтылғанда китап келіп жатты. Заманда ята мен ғилме үшін ята осы таналық қалғында һәм сауат қалғында мен 10 жыл бойы мына yola кетмеген екен бәрім болды. Хайырларды яғыма тұрып Американы сатып алған ұрлықтарды. Шуға тайынып, бұна мен кандидатская диссертация яқыланым Орынборда. Шунun kitabında tosya taydı. Hem şundan şu bir
22 yıl şecereden olsabı, şecere tili boyunca 2009 yıl Başkostan'da birinci orun aldık, bir kitap sağladık. Şoğa beylep individu toplum turağında. Şundan 10. yıl ikinci merkez kitap sağladık, patavuzda yağmama hürmetler geldi. Şundan 14. yıl konkursta sağla birinci orun aldık, Başkostan boyunca. Hem bir şecere, bütün dünya başkotları kurultayında buldu indi. Nefçelikler neyinde. Şundan 10. yıl min ata-babalarının arkadaşlarının bulğanı bilmedi. O şunda bir arkadaşlarla biz katlaştık. Arkadaşlar min ata-babalar şu yaptan bu. Buna şeceremden bu savaşta atışını dağına bildik. 10. yıl konuşakta bitirdik. Şecere bayramı 11. yıl arkadaşta. 14. yıl Sivay'da fakultatını bitirdik. Şunun evveliydi. Şunun buna ilk utaranda tegen kitapta tuğanları koğun Rus kayıtışıyla koğun yaşta. 28'de yaşaydı, bitmezlikte. Şular bırakas Rusçalar tercüme ettiğinde. Şunun isim tuyu Sileve'ye öttü. Onda Sileve'nin hükümeti hem bütün de başkanları kurultayı tarafından şu kitabın isim tuyu dedik. Hem Sileve'ye yaşayan başkanlarla şeceren misik ederlerge nidey kayda nimezlerge biz tozu master class öğrettiğinde buldum ben 16. yıl, 17. yıl. Şuna işler başkanıga nasip oldu. Buna Halil Erimaşarıştırı bayıktıranda kitaptı yumgakla giremek. Halil şunlar naive Allah'ıyla master aldı. O zor şahis onun işleri sokaktın kup, ıngay işleri, raylısı onun işlerinin yetersi, Amerika bütün yokturlar. O İmran Şüphez'in bere savunma yardımı zor oldu. Min baram etinde o işlerinde reçeveti olsak da, baramda nasıl işleşleye geldi, bu işleşleye geldi, dur telefon, alala telefon, любой, onda правительственный телефон, международный телефон, районный, прямой телефон, сразу звонить ходить на восток. Хилешканта, это вопрос государственной важности. Тегаяtta, Равешет, Ваширкевич, Швайдепура, Ошоку, Сахалу, Нумантапита, Халкатнашты, строителя, субботу Альпита, опять не так, субботу воскресенье, Киев, Кумаклев, biz Arap'ta yapıyor. Şu anda mektep bilgilerden gitti. Rayonda bir çalışmak bize düşerdi avluda. Şunun bir kup işlerdi, işler var, mesaj devam etti. Şuna onun kuralda kitap ilk karakter önemli. Hem de onun diyor baklap, hürmetli Seyyid Muhtar'ın. Olu ihtiramının o şu kitabında bular kitabında. Ahtardaş, redaktör, Buna kitapxanaga yetişti. Bunda benim ayrı kitaplarım var. Bu mağan kitaplarını buna sizin alıp kitapxanaga tozu bule gideyim diyeyim. Rafila Avzalov'la sakıram. Gül, orada kitap. Bana böyle sağlık kitabı biletik olarak yok bulda. Çok işi bir öyle böyle. Ben buna yanına topluyorum ikinci kitabı. Benim elimde de var mı? Bayağı eklemiş.
Рәхмәт, Ирек Нимәтулы. Юкка гына китап агай тап һезгә генә арнап шигырь язмаган икән. Горурлыгы булып Урал тауларының ак ял бөркет канат кагына күп уйландым байкап үткәннәрне, бер айланып кайттым тагыла. Шул бөркеткә һине тиңләр инем, күк йөзенән йөрде байкаган, арыл-талыу белмәй, икеләнмәй, белем киңлектәрен айкаган. Был өдек Ирек агайның 60 яшьлек юбилейна уңайына арнап язылган китабы. Йәйгур Гәрәбә исемле шигыры иде. Рәхмәт сезгә. Хәзер сезнең өсөн сезгә генә арнап яшь талантларыбызның, яшь егетләребезнең береһе Сафуан Ямантаев бей. Akıl yiğitlerimiz. Her artadan kisarında devam ettir. Hüzde Meres Avu Bilemehe Başlığı Reisi Nadırbayev Seyit Muhtaroğlu'na verelim. Değerli arkadaşlar, bugün bana Yörük Yılmaz'ın kitabının isim Toyna Yılmaz'ın bittiğinde Yörük Yılmaz'ın ödülünü ekkel bütünde durup
Бұл китапты саралауға үлгештер, Муадур рахмет, хаулық, бәхет. Шура деп келесәктә дә ой иҗади уңыштар күп итеп китаптар сараларга бирелгән. Бұл китаптың исем туен без егән үткәргә тиешлек иде. Уйлашу буенча төрле сәбәпләр менән үсеп килеп, менә бүгенге көндә Аллаһка шөкер исем туен үткәреп торабыз. Ләкин мәшәкать хаулык шайтып киләсәктә дә күбрәк итеп төрле китаптар саралауга насип булды. Рәхмәт әйтәм. Хитап Хайбрахман улы 1945 елдан 26 апрельдә Баймак районы Татлыбай авылында якты дөньяга килә. Башлангыч класстарны тәмамлаганнан соң артабан Баймактан беренче сәнәктә укый, Сибай профиль училищесында хезмәт итә. Ләкин Күмнәндә егетте ерешеп, техника тарихында һәм ул байдар тракторлар курсын танымга, қоянталары Баймак дәрежәсе алымында механик булып эшләй башлай. Берничә елдан хужалыктан картайып оешмай итәкләй һәм җәмәгатьчелектән фикердә кайнай. Спорт менән алган көчле көрәште, бер күтәрүчеләр, концерт спектакльләрдә катнаша. Сатыра әйләүдә, Леня авыл сузылыш курсында, Белги матур кистәдә, Кояш баткас, Хаттар яткас, Хыу буйдары, Гуман яландарды, Ем-яшел болындарды, Үннен гармонларына күмә. Кичке уендарда яшьләрдә барыгынсы бейдә. Таңга тиклеп, Хайбрахман агайсыгын әрләгәнсе, арызы белмәй бинде бейдә торганда дип хәтерләй, хаклы ялдагы халсылар. Өмірлік мұхаббәтін тұрмыш иптәші Фәрхана апайға хитап Хайбрахман улы сатырала сұрды. Таңғы тұмандарға урап уйларымды сатырага келдім адашып. Шул тұмандар мені адаштырған, мұхаббәттә булмай адашып. Үдәр үдіп ейгі иртәләрдә сатырала кәкүк сақыра. Ысын ялмыш булып юлдарыма сықты, бәүілдіріп тулы силәгім. Хағынып та мені күрткән икән, сатырала япты йөрәгім. Кул яллыгын булгап, шул ялмышы сатырала кәкүк сақыра. Өйләнешкәннән соң хитап агайларында өҙөрөп уйнаһа, яратып алған тормош иптәше, Бәхтигәрәй авылы һылыуы, Фәрхәнә Сирғәле ҡыҙы ҡушылып хисле, үҙенә генә хас моңло тауышы менән йырлай. Ә хәҙер күҙҙә хитап агайҙың тыуғандарына бирәйем, рәхим итегеҙ. Олы байрамға елғанды, үдебеден сайнағабын, хитап ағайдың матур үтіп ялған китабының ишін тойына елғанды. Әлбетте ол бүгін жоқ, әмі біз оны әр вақыт хәтерлеуде тұталды, һәм оның китабында ялған әр бір бүліне ышаныш білдіріп, шуның бойынша матур үтіп балалар өттіріп, тәрбиелеп, яшеп яталы. Хәзер мына бүгін Бәлкештәрден башлап кетей, шунан қалған көзде әйттербін. Асығысы зәңгәр қапқаларды, құт қуалап келген қадалар, ұнатмай бар болмашы менән, әуілгісә болғын йолалар. Ай, хөрмәтем булса, уңай булма, яқты йөзің менән ҡаршы ал. Өттәлдәрен һығылып бөгөлөп торһон, көй күтәргеш булһын әсе бал. Әгер төшкәс арымаҡҡа менеп, кейәүгеҙ килһен кейәүләп, ике асмалы бәке, көмөш тәңкә, бүләктәрен бирһен теүәлләп. Борононан килгән йолалар бар, улы барҙа булыр ҡыуаныс, ҡыҙ ҙа булһын уландары, тыуған бала сикһеҙ ҡыуаныс. Бүрләп торһон туйҙар таңға ҡәҙәр, уйын күпкә тынып тормаһын. Сыуаҡ булһын килер көндәрегеҙ, ҡара булып шаршау ҡормаһын. Бала тыуһын йорттоң нуры булып, ил ерендә булһын именлек, сабый ҡалҡһын, ергә тәпәй батһын, ҡаршына йүгереп килерлек. Улаһын да сабый уйнаһын да, йола менән үтһен барыһы ла, бишек йыры булһын йырҙарығыҙ, бәпес туйы килһен тағы ла.
Asılıksı Zengler kapkalarını kut kovalap kilden kodalar. Unutmayın var bulmasından öngüste bulhun yollar. Tağla ötlep şunu etkileydi. Benim hitap kaynağının her vakit ergahinde oğa ilham berip turgan, onun büte oşunday matur şiirler tağlarında en dur rol oynagan dedi kapkanımız Ferhan yengeyde buldu. Eğer de beden yengey bulmaha, bu şiirler belki doğmaz da inip uylayır. Şimdi yengey ayta turgayını. Ağayın şiirleri gün tünde doğadı. Tünde doğalar deydi, Ferhan'a tut, tedrak bul. Al koluma kalemi, ruşka, defter, bir yine yadı halk deydi. Yengeyin koçları şu tikli matur buldu. Koçlarıyla matur buldu, uduyla matur buldu. Hitan ağay nişik gene kayrağına yürüler oldu, her vakit matur deyip kötüldü, kadirlerini hürmet etti. Bedey tekte, hitan ağay yürü işkendeydi. Yuuu, o işmeyen, o ağırıydı. Her vakit, bir vakitte de bu tegirmeyi, onun ısın durmuş ipteşi buldu. Hem hatta bizde ipteşler özmen yaşayan vakitte eket olayım. Eşer param deydi ilavlap. İlav oldurma, eşender, iler eşeydu. Eşender, kılan imatuydu geçerim. İlamadım, tip yoğadak olayım. Ol elbette köyleri param vakitte kumulda yoğadıp sırpak kaytpak. Ana halafimle kaytatıp kaytarım olayım. Bir şer kişiler itevler. Aytan kaynağı dinde yine yardım bırak bil her vakit yardımga aşağı duraydı. Bir vakitte da yok tüp eytebilmen hem en heybet, en yakşı yağı oldu, yomart kumurlu buldu. Şul tipli yomart. Kaynamda eytep duraydı bir, bu yomartlar, benim malaylar. Keşke şişilip kıyırımda bir hele birder oturatı baydı. Isınlar da şunday olanlar ötütegen kaynam. Kaynamına kaynamdır, bu en neylere, en matur. Bunday matur ötüttergen uğuldarı oldu. Tağayın şiirine bütünüyle aşıktım. Leyla Betmen'in de okuyumun, min hatta uy tuğanlarıma da şu kitapta bule gittim. Bir matur şiir yazan. Şundan tanım birine etkilendi. Onun başında şiirin uğuluna benim kaynamdın da rol oynayın. O matur etip kine uyaldığına köylep yerler uyduğayım. Yor hudle buldu, şayan buldu. Matur etip kine eşitip eğitip de iberet durayım. Bana onun başında yor hudlelege kaynağının şiir yollarında da var. Buna elbette köbütü okup durmayın. Çünkü her biri okup sıkkanı kadar da bileyim. Onları almışlar. Kitaba kaybım, etler pisahı. Nimet evi misal söylemekler. Kuruşu almam. Yemeğe gerek mi? Şu kitabın sırayı bir çok vakitler bilen diyor. Kitaba kaybım ödenin kültüründe kendisine kuralmanı. Barbar, ona kitabı sıktı. Rahmet. Şu misafirler ötken hüdderge risk koşulamıydı. Bir şiir almanı gideyim dedi. Eserlerin esir kul yaşı, menbeleler ötke kişiyi yapmışına, ağırlıklar, aslı kazalar, gelir bir saatine bırakılar, kişilerde kişiyi yazalar, bir ineyli kurdun yıl sapında, tuttap kalan ine talsığı, karaşları onun ültemin huyunu, kim bilir o köte hağını, eğli köte, gül nurların turu, 40 yıl köte zarığı, üst balahı üst bürkütün köte, eser bürküt ilap hağını. Oşu yılda, oşu batı aşağı, üst balahı gitken kaytmağan, ular gitken yaktan gün bayışta, bu yahanan koyaş batmağan. Irten sertekile, kistekile, batı kapkanın saplıkka, ödüldü bir bağır yürekleri, mehrum kaldı mendir şatlıktan. Huğuş, nindey merhamettir, ümitlerdi üttün çapala, zinhar diyeyim eser bəğitine, kabat kilme kaydana. Bu deşleri dingir, ağışları dinir,
Үлсе булмай уны бер нисек, онотылган ердә мәңге үңген һугыш дигән әфәт. Был исем каңгыраган халда әсәй тине, балам тине әсәр төшендә. Гадил моһын тормыш кем гаепле? Тимер ярсыгынды түшендә. Үлемесле яра һалдат алды, һыдлай яра әсәй йөрәге. Күл күмергә калды өметтәре, бар көткәне, барлык теләге. Ятим калды кескәй генә бала, авырлыктар төште иңенә. Үсте бала, үсте ил өмете, тигеп батып үде тиңенә. Тормыш юлын тартты шул тимер, атай арбаһына егелеп, һугышның баласағын алды, кайта алмаган кире йөгереп. Еңеү килде, кыуып үлгенлекте, калды уның авыр адагы. Йылан дошман үт өмендә үлде, үт авыр булды язагы. Шул аталар, шул балалар еңде, хаклап алды илдең бәхетен, мәңгелеккә батып фашизмның серле хыялларын бәхетен. Еңеү килде, шаулап ер йөҙөнә, шуллык ситлектәрен кыйратып, ердә ут бар, абай булу кәрәк, күңелдәрҙе булмай юатып. Аяк күктә сағы ҡояшында, тыныслыҡтың тоғро юлдашы, булһын һаба, түгелмәһен ҡабат, әсәләрҙең әсе күҙ яшы. Безнең генә туган илдә укып белем алалар Башҡортостан кәрәк. Башҡортостан киләсәгебеҙ бәхетле балалар. Иртән тороп уйнай көлөп мәктәптәргә баралар, укыйбыҙ ҙа уйнайбыҙ ҙа беҙ бәхетле балалар. Тамағым туҡ, өҫтөм бөтө, тик яҡты киләсәгем. Ғаиләм бар, атам, әсәм, бәхетле киләсәгем Күгәрсен кеүек гөрләшеп йәшәй беҙҙең ғаилә. Ап-аҡ ҡар таҙалығы теләйе килер һеҙгә. Hamid Barış Başkanı'nda yakınlar ve sınıflar.
Афарин. Әйдәгенәр һәм Нисар, бәдер Нисар гына булып бирәй. Kita ayağımızda sayılarımızdan yok. Tak ayağımızda böyle büyük bırak etmem kıyım. Рәхмәт, Хитап ағай мәрхүмнең гаиләһенә, тугандарына, килен, ейәнсәрҙәренә. Өлгөлө гаиләләр авыл ҡото. Хәмитовтарҙа гаиләле ауылыбыҙҙа ғына түгел, райондағы өлгөлө гаиләләрҙең береһе була. Фәрхәнә апай менән гаиләлә улар Розалия, Лилия, Гүзәлия, Юлия исемле бик матур ҡыҙҙар тәрбиәләп үҫтерәләр. Шулай улар Русланды ла бик матур итеп тәрбиәләнеләр тип әйтергә була. Хитап ағайҙың ижадындағы уңыштарында аҡыллы, сабыр холоҡлы Фәрхәнә апайҙың да өлөшө бик ҙурҙыр. Асығысы Зәңгәр ҡапҡаларҙы китабына тормош иптәше Фәрхәнә Сирғәлиевна бағышларының шиғыры ла ингән. Фәрхәнә апайҙы юғалтыу хәле бик ауыр кисерә ул. 17 күплетлек үҙәктәрҙе өҙөрлөк, күңелдәрҙең иң нескә ҡылдарын тирбәтерлек, юҡһыныулы, һағыныулы, йөрәк һүҙҙәрен аҡ ҡағыҙға ынлы итеп теҙеп, мәңге һүнмәҫ усаҡ исемле шиғырын яҙа. Мәңге һүнмәҫ усаҡ, һөйөклө ҡатыным Фәрхәнәгә. Ниндәй ғәйеплемен мин, ниндәй гонаһтарым өсөн йәберләнең мине Тәңрем, әллә үтә ғәмһеҙ булғанмынмы, белмәгәнмен донъя ҡәҙерен. Барыр юлдар бөткән, ғүмер сатлығында туҡтап ҡалдым арып, талығып, икәү бергә үткән ғүмер юлын иҫкә алам һаман һағынып. Тейіп башлана был шиғыр юлдары. Һәм бына ошондай юлдар менән тәмамлана. Һин бит беҙҙең йәшәү сығанағы, өй йылыһы, яҡҡан утыбыҙ, төнгө күктә янған яңғыҙ йондоҙ, ауыр саҡта һулар һутыбыҙ. Юҡһынабыҙ һине, сәйер төштәр тейеп, юрайым мин һәр саҡ яҡшыға. Алдарында минең бер йылмайған булып, май ҡояшы булып, аҡ ҡына, нисек кенә ауыр булғанда ла, бер-берегеҙ тейеп юрарбыҙ. Йөрәгемдә минең дөрләп янған, мәңге һүнмәҫ усаҡ булырһың ди. Бына ошой матур шиғыр юлдарын бағышлаған ул Фәрхәнә апай мәрхүмәгә. Бөгөнгө беҙҙең байрам кисәбеҙҙең дә һәр бер сығышыбыҙҙы беҙ Хитап ағай мәрхүмдең яҡты рухына барып еткер тип уйлайбыҙ, ышанабыҙ да инде. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле ошо сәхнәгә Аҡйондоҙ бейеү ансамбле ҡыҙҙарына саҡырып, һеҙҙең алдығыҙға була бейеүен бейетәйек.
Marine Müdürü'nün kızlar. Hitap Abdurrahmanoğlu ülgülü gaile başlığı, ihtibarlı hem kasterlikli atay, işinde yağıplı hem namuslu işçi bulup da köplerge ülgü bulup duran. Tam harımından yalanlarga sığıp, bir toplanıp qarap öteyim. Min işleyge işte kimler işler, nisekkine taşlap gideyim dip yalau, gitmeyin şiirinde. Yer kişihe buluğumuna, däkitliykenin şiir yollarına kalap. Nise taktır kurdum alhulanıp, tam akkanın tavlar ardından, kurdum möcüzene min bäxitli, yer kişihe eden zatынан. Kışkı sillelerde yulhız kaldım, tün ütkerdim uthız, yangıdım. Uz yerimde üşüp alaşhanda, talsıkmanı minin adımım. Erhiz yoldaş bulup ayar tuttan, yol kurhette tiner kadığım. Asık hamda, sarsap huhahanda, yer havahı buldum adığım. Hüzde hizmet bitiranı, Başkırstan'ın art kazanman agronomu Yamantay Ramazan Garbes oyunları değil. Assalamu alaikum arkadaşlar. Mana erik nimet işlerinde mana kol yaptara bitindi. Ular biz balalarını öfüle belimde aldılar. Bizim ministerler, ruh işler, hukumatçı işlerimiz öfüle aldılar. Şunlar kanında dip hüyandı. Buranbay sınır raptarı üzerine ertesliği bilen. Neyden kalandılar. Bizden aldı buna erik nimet iş. Kitap yazısılar buna. Bildelik işlerimiz bildeler. Büte avlarına tugul, büte rayonlar, direkt okumışları varımına taratıp, matur etip kitaplar sığardı. Nimet verdi. Doğru rahmetine dair eriydi. Büte avlardan, biz şu kitapta maktalgan kişiler, av hizmet senleri, hadi kutları yok indilerdi. Şulardan isimden doğru rahmet etmeliyiz. Rahmet doğru. Min anı yaşlandıran anlatırım. Ayıptı yaşlandıran tip. Şunun şekilde onları yaşlandıran, baymakları sınakta okuan saktarın bala. Birge ayırı okuan. Şu an min teknikumda okuanda, Türkmen'de, şu Kazankova işlerinde ulava yapıp, Zıttı traktöründen ayda boyusunda yer verdim, terkenayım bir vakittala. Min antak tebekmeni şunda seyisip, şunda terbiyelen, şunda yaşan, şu an yapsı, hitava aydıla ekevinde bilen bik şeyler kesilerinde. Nursan'da burası işçi bölümüne yetketmişti. Arapsanizatı tebektiler, o Kasım Soktar'da Dürter neydi? Gününde 100 büyüklerdi herhalde şey yapmadan. Şu Kasım Sokmu'ndan o bir günde Tiröpol'ün yartını işlerken sefirge yerdirdi para hedeva diye. Dün o yoklama, dün o işlerden yerde sakay, yerde bir miktar yerde işkirtip alıp koyar. İkinci günde bana gavitaylarga anda sesleri gönderge, уже büyük sesirge 4 miktar yer edeydi. Şunun şekilde nemelerde şunandı. İşlerinde ol uyla parallah dayak şunun bulaytav bulan bulaytav. Şu an Nurislam bana olta tege yapta yürüyorlar. Nurislam geldi. Gitti. Nurislam'ın Allah yıllardan işlerinde. Birge matur işlerler. Nurislam onu teknanı. Nurislam bilen birge hayret hizmet ettiler. Şu an gitmeyen işte de vardı. Ana netler. Nurislam arası ettiler. Ama şunun onlarla kapta, anında koydaşında vardı. Şunu zor sattığından geldirip aldım, koydaşında vardı. Yaşasınlar, şunun neyde? Bu kişiler, şu butkılar, virüs taktar işler, virüs taktar, evitten tümerek yatıp, yalakalı duran neyi var?
Hatırlamış. Neyrak degen, kumul idrak mayırın. Xitaba, kasan gitarşında yapan da yapan, o oldu ya. Torolduğunda, men yapmayın. Atı neyse, ben oylap yapan. Ulaşıp, erlenmeyenler işte, erlenmeyde, hüden var, hüdip, Hatta şarkısı olunca sol neyde ola yollarda işlenik onda yollarda hukuk nemeler sol uylap sığardığında o aslında vapşa sol avul kuralıda kesehildi. Nımna kitablar onda yollarda gerek sol neylerde havantılarda bir bayramlarda Kızlar aytıp şiirlerini okuy turganyda motor etip tasvirler mınaqalar şekilde okuyalım hala okuy hayda turgany. Hayda hay karxana gelen big motor üniversitesinde İki helal akıllı yaşlar olurlar, birbirine kovaca ettiler. Neyleri orunları olmak üzere. Amin. Kitap Haybrahmanova Indiğine işgalokun halasılıkta bu deşine muhtarı akılından işitüsü olaraktan liderlik yapmayı. Kitaba hedi hatırı alır kırdı, toğdırdı bultan, dan yine yer kişihe dan, mengelik dan, hizmet yine olu maksat buldu, hürmet yine şunun beygehe. İskilipte olu yıldaş ettim yıldarına, gülderli behe. Ahırı gülde Kitaba aymanlar kendileri birleşlerse, yürütüp yarıştırırsa o işlerinde bu sebeple Müslüman'a göre gelir. İstedikleri bilmem Hayırlı gün Allah'ta. Ben burada savaş yapıyorum ama konuşa. Ayetimize gelse, kitabımya yakından kaynağı oldu. Yanın kiyağı oldu. Dükkan altın sevdan alıp, anından bir geçledik. Onu nimet getiriyorlar. Kitap, yazan bir kitap getiriyorlar. Durmuş şey oldu. Buna kalan kitap yazanlar. Men ödüm nıman boyunca demirsi oldum. Hem swasik yetip yapışım içinde. Nar uğraştırım oldum. Maşinalar işatalığında Rusya ülkende maşini doğru. Bütün avukuzarlı maşina. Teknika. Bunlarda bir yönettik diyorlar. Yemirgenlerin nırıtıp Rusya ülkende 3 yıl geçirdiğinde Kırıkı'nın yerlerde kuk yerlerinde, yerlerde taşlar, taşlarda silahın üzüm. O ayda turbaydım ya. Ben kaytam da dünde uylap yatıp, nisek ümisterge uylap gülermedi. Eşkul var. Buldular. Uylap güler turbaydı, nisek nırtıp yapıştırıyorlar. İkerler, yerler, kuşlar turbaydım. Şimdi başka bir şey oldu. Bunun önerine Kasım Sultay'ı babam nasıl maşinleri katalığında bir yer oldu. Hizmet ediyor ama. İçine gitti kararım. Eyvallah. Üstün işleme. Geçmiyor. Şöyle şimdi minnettir ederim. Rahmet.
Бүгінгі кешебізді емлерге Хитап ағайды мәрхүмдің екі туған Фәрит ағаның ұлы Хамитов Арслан Фәрит оқиын. Әйдәгі бәлі оға көзді берейік. Рахметіңіз сақыры. Hayırlıyız tuğanlar, hayırlıyız dostlar, konaklar, hem avdaşlar. Kitap ağay merhum bende ortak küp neme buldu. Uy fikirleri tapkildi. Buna boşlarına bu verdiği zamanım tuğan yaptıkla hayır yaratı benden kösülü kitap ağayından buldu. Biz o benimle ısıraşı birleşirge yarattık ağayına biz birge sahnelerle gidince mekanikler. O benim bu aldığında yalan batırı, istinay yalan batırı, mekanizator bitinde, brigadir. Mine ders akılda balatırgayna, maşinalarını yönetirge, min onun izabreteniyaları bilen öteylik, küpme nemeler uylap sağarıp, özleştirip, рационализаторские предложенияларынан сығатырғайны. И buna bir yerde özlerim yanı taptım da yanı buna ettiler bitinde bir şıkırdı şöyle yine başlagan buna kızlar.
шул ердің шул шигырьга ер туып тора инде. Икенче килүгә бармы? Таң һава менән яландырга сыгып, бер хакланып карап үтәем. Мин эште кемдер эшләр, нисек кенә ташлап китәем. Һау буенда муел сәскә ата, исен искәмәйсә нишләем? Мин исеһе һауда кемдер эсер, нисек кенә эсмәй китәем. Тагы язар килер, тагы коштар кайтыр. Күк сакыруын көтәем. Мин йырлай һыйырды, кемдер йырлар. Йырламайса нисек китәем. Туган ерем изге төягым бит. Көймәйсә ни хәл итәем. Хәләл көсем, әссе, тирем һәнгән, туган ердә ташлап китмәй. Мына бу уй фикердәр минем янымда, дигәндәй, канымга һәнгән. Шундай шигырьдә мәгънәләрне ситтәрдә калмай, туган яктарга кайтып икәнбез. Хитап агай шундай булды. Рәхмәт. Һаулыгыз. Сыгышыгызга үдегезгә зур рәхмәт. Колхоз эшендә, авыл тормышының уртаһында кайнап кына калмай, язышырга да вакыт таба Хитап Хәбибрахман улы. Шагыйрьнең тыуган тәбигатьте өҙөлөп яратыуы, күктәргә ашырып данлауы, ер-һыу атамаларына багышлап яҙылған шиғырҙарында яҙылып ята. Ул данлаған суҡы ташы, ҡылған сейәһе, ҡарағастар, аҡ сирендәр, таналыҡ, Хаҡмар, Аҡмилде, Хәнифәкәй шишмәһе, уның күңеленә иләһә моң, бөтмәҫ талант биргәндер. Уныңса намыҫлы хеҙмәт итеүселәр, иң етеҙ егеттәр, иң уңған, иң матур ҡыҙҙар, иң шифалы шишмәләр, иң гүзәл сәскәләр, бары тик Мәрәҙ тәүҫкән кеүектәр. Шуға күрә лә ул: эй Мәрәҙем, ауыл ғынам минең, онотолмаҫ аяҡ кистәрем, бала сағым, йәшлек наҙым һиндә, бер ҡасанда шиңмәҫ хистәрем. Тоғры бул һин тыуған төйәгеңә, нисек кенә алыҫ булһаң да, онотма һин тыуған ауылыңды, мәшәҡәттәр менән тулһаң да. Тимәк, ул был ергә тоғролоғон, уны кеше итеп тәрбиәләп үҫтереү өсөн рәхмәтен, уның алдында яуаплығын белдерә. Әйҙәгеҙҙер хәҙер һүҙҙе Мәрәҙ башланғыс белем биреү мәктәбе һәм балалар баҡсаһы етәксеһе Ҡәмәрйә Арслан ҡыҙы Надырбаеваға бирәйек. Рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хөрмәтле ауылдаштар. Бөгөнгө мин ошо бәләкәй генә сығышымды иң башта рәхмәттән башлап киткем килә. Минән алда сығыш яһаусылар да шулай үҙҙәренең рәхмәттәрен белдерҙеләр беҙгә. Ирек Нимәт улы, һеҙгә ҙур рәхмәт. Мына шулай итеп беҙҙең абруйлы, беҙҙең хөрмәтебеҙҙе ҡаҙанған ауылдашыбыҙ Хитап Олатаевтың ижадынан бағышлап, уның шиғырҙарын бергә туплап, шундай матур шиғыр китабы сығарғанығыҙ өсөн. Һәм рәхмәт бына ошо матур сараны ойоштороусы беҙҙең үҙебеҙҙең ҡыҙҙарыбыҙға һәм Хитап Олатайҙың ижадын хөрмәт итеп, уның үҙенең шәхес булараҡ, кеше булараҡ, тыуған булараҡ хөрмәт итеп килгән ошо ауылдаштарға ҙур рәхмәт. Һәм бына ошо сараны кисә ишетеп ҡалғас, кискәһен генә бында ҡатнашмай, үҙемдең һүҙемде әйтмәй ҡалыу яҙыҡ булыр тип мин бөгөн килеп еттем инде. Үҙемде бурыслы һанайым. 3 сәбәп менән. Сөнки Хитап Олатай ул минең ошо ауылдаштар белеүенсә атайымдың йән дуҫы булды, бала саҡтан бала саҡ дуҫы булды. Һәм улар атайым мәрхүм булғансылар, ошо дуҫлыҡтарына тоғро булдылар. Һәм икенсе сәбәп инде ул минең туғаным Хитап Олатай. Сөнки әсәйем яғынан улар беҙгә бик яҡын гына туған булалар. Хаҡмар буйы кешеләр инде улар. Шунан һәм өсөнсө сәбәп ул минең
өмірлік профессияма қағылған, сенке оқытушы боларақ, әуіл ижад кесері боларақ, балаларды тәрбиелеуде оның ижадын, оның шығырдарын әр вақытта миңа ішімде қолданырға тура келді. Һәм бұна әлі бір компьютерді көйлеген вақытта көрдігін бетінде мәрәтке 2 ел, мәрәттің мұғжизалар ері, шешмелер деген һәм қарағастар темағына арналанды фәнни іштер менен шұғырландық балалар менен. Һәм бұна ошы сәбәптер мені ошы бүгін хелін алдыға келтіріп баттырды енді. Ең бірінші әлбетте мен атайым тұрғанда шиғырдан башқарып кеткен білейінді. Оның әр бір шиғыры шу теклі мағаналы бетінде. Әр бір юлында оның нендейлер мына біз көңілі бірге еніп ятырлық зор мәғана ята бетінде. Атайым тұрғанда шиғырын алған вақытта ошолай деп яда хитабадай тормуш беди менге айрылма ен дос итте бала сагымдан ысын дутлык ныклы коршоо булды атылып келе хаман янымдан дей ысынып та мына эле алдай эткенсе олар мәрхүм болгансыла ен достар болдулар һәм ол өзүн көрөдөлү кетип 95 жашта эле теге шундай зор мәжлис құрып бірге қаршыларға деп көз алайынды. Әмма өкінішке қаршы атайым 75 яшына толман енді, 72 яшында бақилыққа түсіп қойды етінде. Но ол атайым мына шул туған боларақ та, атайымдың досы боларақ та мені көрдейіне ол әр уақыт шул тиклем теге яңылма қуанысты өләмін ол ижад кешеретінде шул тиклем ихлас болар. Ихлас етіп қуанып, әр вақыт мені қосақлап, ауылымдан үйіп, қадым хәлдерін істетіп, менің тұрмышымнан қанып, балаларым тұрғанда қарашып, әр вақыт мені өдінің иқтибарын кете тұрған енді. Шуға мен бек рахмәтлімін, мына ұшындай олатайым болуына, менің ятмашымда оның нендейдір барыбыр өліші, оның рөлі бар деп есептеймін. Шунан тағыла алдағы әйткенсе, Хәнифәкке шешмә шиғыры менің көңіліме тағыла яқын. Мына бұнда етіләгізінде Хәнифәкке шешмә алтын алға қайындарын нәхибәләр таң харығынан хау аларға инен халыл қыздар күнде келелер. Мына бұл әлбеттен мұхаббет шиғыры болғала, шешмелер турасында фәнни эшләгән вакытта без оның кая бер куплеттарын алып кулландык инде. Һәм бына ошо мин алда атап әйткән эштәр бөтәһелә район кимәлендә еңүсе булдылар һәм республика кимәлендә еңүсе эштәр булдылар инде. Шуңа күрә бына Улатайның ижады миңа зур йогынты яһан инде. Мин уга мәңге рәхмәтлемен. Һәм бына Карагастар турында безнең шул шишмәләр, Хәнифәккә шишмә, Карагастар ошо Мәрәт битендә шул тигән гүзәл урында урнашкан һәм Мәрәттең визитный карточкаһы мак битендә. Карагастар турында фәнни эшләргә булгас, хәзер Өдебедің ауыл еріндегі сәсендердің ижадына мұржақ еткен деп ол қабирейдің мәрхүмәнінде хитаулы тәлінде ижадына байқау яғынменде һәм қарағым нешектір йоғынды қарағыстар тұрғанда бір әтәрлі. Шынан кескеген эштен 15-те мен Улатайға кеттім енді. Шол күстәністер барып хүйләші болтырдық енді одақ қына етіп шан әйтем енді. Неужели хет шундай ижад кіші ошо Мәрәттің патриоты бетінде Қарағастар тұрақта әдің юк мұны етәрі деп қараным енді. Шынан қадым менің шиғырдар бек көбейіне олды. Қалын дәфтер малур дәфтерде ядылған шиғырдар ентіға юғалды дейінді. Шуға мен қәді етлемей бәлкі мұнда болғандар дейінді. Шуан
Mümkün bulsa dağı yaşa gitti anlatkan eken, emin şu karagıstar turanda, tip öğrenden yamaşımda ettim indeşan, edip kaydık bittim indeşan, ertagene eşke barıp hem de dur mektepteydi, ilgizer eli banda koyayım, ilgizer mi ertemden defter bitine aşağıda odan ite vertikalar açtı. Şu karagıstar деген şiarın yanıp alıp geldi. Men aptaramda oyladım da şunu öz gün ötürmeken en tip ulanım indi. Belki almalıdır. Tip şu aldara zakaz verip koyamıyor olataylar. Tip var demediğinde. Şunun buna icat keşeği şunday bulalar indi. O bir gün üstünde icat edip ödenin kömülünde bulan hasirelerin, karagaz, meretke bulan hüyün şu şigar isinde көрсеткен indi. Şuğa min herge takdim eteminde Ayıpova Azaliya başkarında şu şiirden ödük. İhtibar alısındır rahmet. Pardon, tanrılar hatip olayım da. Rahmet. Ele koyalım. Ирендеген күрке карагас, хайран куштарында оя кырган, ерин тапкан инде хандугас, авылымды алтын бишигинен алып, косагыңа алган карагас. Карагасым менен күпме жылдар күрдүм, күпме кайгы, күпме агыштар, шахид булдым елда бир гайыпсыз, киши өлүшүнө түшкөн каргышка. Карагасым менен жамле ергинемди, хуш иштарын тарап беремей, селем еткер килер бурундарга бир тамсыһын төкмөй тәмлемей. Улуш бирек, уя бирек деген кейкке, куяш нурларынан көз көбірек алып, урая укке бейкке. Еш карагасыга яңы күсү менен, буын буаттарга улып тамырын, билага сирге тамын яйып ошо жерде мәңгі калырын. Эй карагас кимсе булат икән, ямлай жүргөн жерин сагынып, кайдан әле тагы мин ашыгып, карагасы мени хагынып. Rahmet Kanari Arslan kızına, onun yaptığı ihtiyarlıklarına, matur videolarına. Әхәр әйдәгәләре без укусы балаларны сакырып, хитап агайдын 1982 елда язылган Еңеүсе Победа дигән шигырын тыңлап китәйек. Sewaktu aksen tampil, ubus tiga korpus akar kesilakan ikan pasangan, berpermanen kami bermainda tidak kita bukan maksudnya. Para astai iri kita ubus kerjaan dahulu kaitmen sesuatu kita sih data yang terlalu sehingga kaitnya patut dengan unmat koyas kau kerja, iri dengan para pada bukan. Еңеүселәр кайтты, егетселәр, тирмәнселәр, тарсы, күмерсе, ерем көткән алтын кулдар кайтты. Гүл баксаларына күмерсе, еңеү килде янына ташкын булып, ошошулар итте тамаша, ниндәй бәхет азатлыкка, ирекедән күздәр тамаша. Тимер һәм ханымды таулар алды, кайнар вулкан булды диңгездәр. Ер йөзендә юктыр.
Yer-yerinde yoktur koros kıvık, Sovet halkına kimdiler. Eser okte bakır ulan kosur, eser sütte yürür yürü almay, ayağı sol kuvış his ayamay, kişi kanın ismi ide almay. Avluklar artta, alda yanı durmuş, buranmalar gerek kalırga, İkmek gerek şart doğarda, durmuştu yurtlarda da küplep kalırga. Şatlık gerek, her iki bölüsü. Yiriklikler kilhem kilesek. Kuvvesinden kılık sır kilip, bala sağa oynat külesek. Unutmayın, unutuluk tuğun. Huluş halgan kanlı deren, eline bir tuluşkun barıştan, kırın edip karay kudlerin. 42 yaşında, duvar köyü. 42'si tınız yadıbı. 42'si yıldın yağı tügün. Ayak bulup yattı atın dağıbı. Hitap Hayberrahmanoğlu, Ataha Büyük Vatandaşı veteranı Hayberrahman Hayroğlu'ndan İrdar işine verildi. Eseri Habire Selef Kala yolunda doğan tüdü, şiiriyeti büyük üte. Şiiriyetteki birinci yoltusu hidipte eseri Habire Kırınhanı. Yeni yaptığı dünya vatandaşı olarak kumulime şiiri öykü halısı var, eseyin buldu. Birlikte şiiri kumulime kişi halık yıllarını kurup bileyini, eseyimlik sabır, itaatli, Al-Hıdlı, saf hem pak kumulu bulunlar, onların huyuna koklanıp yaşanılıyor. Eserler bulan zikir, büyü ve iktiramlar, eseyimden yılı Kulları isimli şiirinde asıp gelmeyi. Eğer sahneye abidiler de saklayın. Hadi. Murat Ağlaşlar bizimle davayın eseyimden yılı Kulları isimli şiirinde. Sıldır şişme tavuşları, Kadirlerde esem yırları, elle mum var, elle yer dolgan var, kim dergine bile udarın. Karı yaprak tuğa bilgi tugil, tün koğuşkas yeye düşedin, uydarın da bulun, yırları da bulun, karı yaprakları, yüreğimde ben diye yaşadın. Hikmet de bilirden dillerime, yurt yılın haldır inime, duaların okul fazikahın girdin, hitken sakta ilimsiyine. Esetigen oşu olu isim, izgi isim bulup daralgan, eğdirisi nindey akıl zatta yürekleri neyden yaralgan. Halka bir de yaşar bulmaganlar, yaşar bulmay eser tüdü, o yakından zikter bulganların eser tüdü kabul edilir. İlhamlanıp sen sapkan sağı, karda ilhamman ifter türler sayfalı, kardan yırıp udun tapkan sağı, olu kuştun sille saskalı. Aramayda yüzler taktı. Merhametli buldu kurarı. Seslerimden hamman bir kaygı. Eseyimdi eseyimdi. Yer dilinden bulgan eselerge, kalır ilim, mermer, kişilerinden yer dilinden bulgan eselerge, heykel, kalır ilim, mermerler, izgilerden izgi, esen duruna, düşek yeyir gövherden. Kitap bayılır, ağam tip eşem dakayın, bu mine hayılım tip etikirtip, mine şuaydı bir otatırmanı min. Arsanla yaşanan devletler, ularga yaş baratı bayılıp, katışıp yaşanır, bunun bağlamı bukur dikişi. Bunlar bir tatı buldular, barhan kıvanı karşılatır bayılır. Mühebbetli buldular, bir şuların mühebbetine şu yerde takdim edilir.
Хитап ағайын менен біз деп, мен хитап ағайыннан олақ ішләнім. Сөнки мен ұшы колхозға келіп болып келгенде, колхоз біткенсе ішләнім. Шул хитап ағайыннан Нұрислам біз өсәулер ішләні келдім. Нұрислам ярыштыр хәмин қырдым. Хитап ағай бір мәлділі сантиметр, миллиметр деген нәмәні білмәні. Бір аяқ астында ятқан кемерді тұтып инәлі. Ошы сақарәлі қырып ерген деп әйті тұрғайны. Ауының ойында нендей ой бар, кем біле аны қарап тұрала оны қарған қәдір ұшы тақабәлі бар. Оның қарап еткен қәдір ұшы тақабәлі бар. Шынан қараған бірей вал ерке болып келіп сыға тұрғайны. Үсі күлші дейін. Шынан хитап ағайдың бір 45-ші елғалар деген Мәрьям Қожабаеваның неге сықты, Қожабаеваның китабы сықты. Ол ұшында бірге клубқа әткеліп, сол китабы менен таныштырды. Анда хитап ағай менен бірге бітігіде білігідірген келін Сәфәрғали ағай, қәдірге вақытта Сибай бұғығында ішлеген ағай. Ол хитап ағай менен Еңгегітті бірге өскендер алар. Қәбіле инейдің көкірек өттін бірге имі өскендер. Бірі профессор бұған, мен ейтім, әгер де хитап ағай оқаға, ол рационализатор мұнамын деген зор ғалим болып сығар ені дейін. Сүнке ол қарап тұрғанда ойлап ішлеп тұра тұрғайны. Китап оқар, хығып, сойып, ішлеген көші түгіл. Ол бір ейтке, сол бір еткенде ішлеткен іштері тұғыры келіп сыға тұрғайны. Хитап ағайдың нәмәнен келгенде бар қызда біледі, ол бек сабырлы болды. Шарылда қәбір бүйлеп, қысқырып көрімәні. Кішілерді ішлете білді, мұна әгерді тігі, олым хинге ейтем келінім хинтырла деген ол. Ошы нәмәні ұшлайтып ішлер керек дейді. Нұрислам дейі, Нұрислам ішлей башлығы қалғандарды ішлей. Шулайтып ол бек матурғына етіп кішіне ішлетті. Әйінде гейліштарға жүрген келік қалғыз байсақта әр бір байрамды қалғыз байрам түрен тұрғайны бетінде шөлмәлді китабын тұрдып келелі. Фәрхан апай хитап ағай матур етіп отырып, әр бір шығырдарын оқи тұрғайны, шында кел өкінет тұрғайны. Менің ұтыр дәфтәрім бола тұрғайны, шул дәфтәрімді жоғалтым әлі қайда болды деп. Шынан кел мен қарай тұрғайны, китап ағай емешлер шуларымды китап етіп сығарытмайын дегейдім. Әлі ядағы бар, яғы бар деп әйті тұрғайна. Мұна ерік Нематышқа dur рахмет, көң бұғаға, ұң бұғын дегендей, мұна оның қауандырып, оның туғандарын қауандырып, ұшлайтып китап сығарғаны үшін. Китап сығаруда еңел түгіл, аның үшін көп мә ішлерге кәрік, әр бір нүктәһінен, өтірінен нүктәһіне қәтілім, сабырлық керек. Шуға хитап ағайға dur рахмет әйтейік. Шунан мен шәкімеге шығып керліғаны болмағала, теге ұстанықтың пынқылағына ерлайда тұра тұрғайын. Бір хаван қойда рәшіме етейді. Мәфрүтші шәкімеге келері хитап ағай ерла деп әйтеді. Қадірлейін. Шунан мен оялып ерламаным. Но қадірімді олайтып ерларық тауыс болмағала ерлап өтейін. Birge bularga din gomeriye Kul birdim minin yüreğine Hoyraz mehmet kaşam Ni kundem minin yüreğime
Hitap Habib Rahmanov бәләкәй сағынан шигырьләр яза башлай. Әмма тәүге шигыре касан таугандыр анык кына әйтә алмый. Бәлки ул кояш нурларын күреп елмайганда, шатлык булып балкыгандыр. Бәлки ул кисерткән сагылдан илаганда күз яшы булып тамгандыр. Нисек кенә булмаһын, тауган ил, тауган өйдән, тауган авылдан башлаган кебек беренче шигырьләр мөгаен тауган якка мөхәббәт хисеннән яралгандыр. Әхәр әйдәләр һүҙҙе ауылыбыҙҙың шиғыр һөйләү оҫталарыбыҙҙың береһе Надырбаева Зәкиә Асандовна бирәйек. Зәкиә апай, рәхмәт. Ҡатын ҡыҙға ҡарап сылтырам бәлгә, эй ҡатын ҡыҙ. Усаҡтарҙа янған ҡыҙлы йөрәгемдә һүнмәҫ мөхәббәт. Йөҙҙәргә татлы нурлы. Һин уйлама, мин бит һиңә ғашиҡ. Йәнем, тәнем менән һиңә тереткән. Әйтер һүҙем булһа, йә, әйтеп ҡар. Күңелемдә күңел бер үткән. Йөҙҙәремдә һинең ай нурҙары. Күңелемдә һүнмәҫ мөхәббәт. Йырың, моңоң синең йөрәгеңдә. Бүгін күзә бүлдім, е? Уйлама мен бит сиңә ғашиқ. Йәнем, тәнем һиңә береккән. Әйтер һүҙем булһа, йә, әйтеп ҡал. Күңелеңдә төшөр бер үткән. Йөҙҙәреңдә һинең ай нурҙары. Йөрәгеңдә һүнмәҫ мөхәббәт. Икмәк изде өйдә йырын моңоң. Икәлемдә булды бер дәүләт. Алыҫтарҙан атылып айырылып ҡайтам. Тотор өсөн һинең ҡулдарҙы. Ниҙәренә биреп ни эшләйем? Һүндермәҫкә ошо нурҙарҙы. Йырың менән биләп йөрәгемде. Иртән тороп эшкә китәһең. Матур күҙҙәреңдең нурын түгел. Мин ҡайтҡанды һағынып көтәһең. Көт мине. Көндә шулай була. Матурлығын һибеп юлыма. Һин бит әсә, бирҙә изге кеше. Аҡ сәскәләр һибәм юлыңа. 1982 йылда был китабы ошо йырын сәхнәле итеп Беҙ хитабыға язылған күрше белешәм. Беҙҙең өйөбөҙ инде хәҙерге Батыр магазинының урында булды. Шунан Хитап ағай, Арслан ағай, әсәйемдең бер туған ҡустыһы Яҡуп ағай мәрхүм, улар яҡын ғына дуҫтар булдылар. Кемендер белмәйем, бер ҡара ғына белсәк булды. Беҙҙең хәләф менән икебеҙҙе улар 17-17 йәшлек егеттәр булһа, беҙ 5 йәшлек балалар инек.
Шул кара бизет белән мине, Рәмиләне, Хәләфте бергә шул мотоцикл сәбәп белән хәзерге алтыларның өйнең урынында клуб булды. Шул клубты әйләндереп интизар итеп бирәсәп мен уратып алып килеп торганнар. Алмашлар. Мин утырам да, бер-бергә талашып, шул ничек торган әле. Менә хәзерге көндә бер генә юк. Урыннары ошмак турында, яткан урыннары йомшак, караңгы күтәр якты, урыннары ошмак турында. Dünya yanlışı, il yanlışı kanallar gazetler ötmeyi kitabıydı. Yanlış il isimli şeberlerden aldaşıdı. Kurs katılma tükenmendeki Fajale Halek Bulusu İşmuratı Feniz Abdülmelik Umnarına vermantayım. Bir atlı kilgen tulkumlarga küpme karahamda al köy, yüreğime mezuttar aldım. Kum üstünde kalan el köy. Oşun şileri şulay olup ata-әсәгә, дуҫ-иштәргә, туғандарга, ауылдаштарына, уста-икәренгә, тормош иптәше Фәрхәнә апайга арналган шигырьләрнең тәрән хикмәткеле булуы иҫ китмәле уҡлатығыҙ. Үҙенең оста телмәре, сәсән теле менән тыуған ил алдындағы бурысыңды үтәү, халҡыңдың йолаларына, ғөрөф-ғәҙәтенә битараф ҡалмау һәм ахырҙа үҙ ереңдә йәшәү менән генә тыныс, миһырбанлы, ғорур, huzur bulduğunda rahatlanıp anıbızla hindire. Hele kuzlar, odak yolda kurşu bulup yaşarsın. Kitaba aydın kurşu. Muhammed ve Fazıya Hagar kabul edin. Birisinden ağırlıklar edildi bu rahmet eylerim. Buna kitaba aydın icadın hürmetler bilgilerini düşün. Yedneyi bitin bedim uğramda yedneyi vasmıydı. Yedneyi beyden de var. Yedneyi rahmet şundan kıymet kitap sağıran için. Üdübütten Ağılımızın şahısların, şunda kurnetli kişilerin, hütbuları, genleri, bırakıdır, vakıtlıkta küsten bakılarda, şulay ödümü kütermehe, bunu bir evde gelip işlemeyi. Buna şunun için, buna herkese bu rahmet, buna ağıl durağında kitap işlerinin bittiğinde, buna başka kişilerde şulaydı, kitapta sağırıp, buna şulaydı böyle, ütkerip duruğa, lesektele nasip olun dileyindi. Kitabın şiirleri küp hülenler, maturan şiirleri. Bana bir nedenle ayıp getirdim. Tuğan ağıl, adam nigili ol, eseğinden mağlı tavışı, ağıl uğramına düşken dağ kıvının serliğine akkan arışı. Bana onu bir ağıllara öpüldü, dağdan şu ak düşken yılğanına verdim. Şu yılğanı bana şu nığında, şu meretim diyen şiirlerinde şulaydık yapıp gidelim. O küp hülerle olan səhətlər ve kitabaylar duranda. Olata yine Tirisakta ular atay meseyinlerden katışıp yaşayanlar, Hitabai men Fərxan apay üdere Tirisakta birge kurşu vaskar katışıp yaşayan heybet kişiler oldular. Her vakit ular dünyanın ığızılığına ular işleri gidip barmadı. Şu yırlap, nöbeşler, gaybet yürekten müşah oturmanalar, inhen indi rahatlanıp gülüp Fərxan apay seyir oya başlar yine Hitabaylarına iyi yigit bulabildi. Eli buna ağaylar bilen bitinde onun işi neveleri durağında buna bir iptaşım savakta bununla bürgeçleyen bitinde buna hitap eyle otu eğiteli. Şuaydır manaya. Buna onun halk dilinde o hitap eyle otu kalmışlar. Hani bayağı da eğiteli krandan işlegen uğrunda. Buna heybet kişinin şuları ünlen bundan heybet işleri kavga bitinde. Şuan hadi bir ister tamaha gidip paralı bir yolda kamasmayan hitabaya savak üsübet. Şuan hitabaya anda kalkızların bir hem alfay tarafı işinde. Şuan hadi gidip sertime kabarı bitken Hitabay geldi. Hitabay min birine hana pardım diye. Nime arkadaş diyorlar. Nise tapar demek taktan hanan diyeyim. Nise tapar tarttım diyorlar. 20 kış tarttım diye. Ey külgah bakayım rahatlandım. Şurada ihlas kişi buldu bitinde. Buna hedir ballarımla katışıp yaşayıp, buna bilim bilgen ballarımla. Şuna ben şu sahneden durup, en birisi Rozaliye'ye rahmet ettirdim. Buna Rozaliye onu karanı, ona Razı Papay şulay mı? Razı Papay'a rahmet ballarımla hedir gelip Rozaliye'nin turu taşlamaylar. Kızlar da gelip karap durdular. Rozaliye'ye nığı rahmetlimin, atağının fatihahını alıp, bana ol matur etip ağaydı hunguy ulatkanға tikilip matur etip karanı ol. Şulay mı? Buna havlıq bergen, ballarının kuanısını kurup yaşarga nasip bulhan.
һәм Мәлкимгә рәхмәт, улар да Руслан менән һәрвакыт ярдәм итеп шулай карап торалар. Рухтары шат булһын, тыныч йоклаһындар, һәйбәт кешеләр булдылар. Мин күрше буларак шуны әйтәйин дигән. Рәхмәт. Әлбәттә, беренче onun балаларына, тугандарына, Илтиматовна зур рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Хитап агайның шигырьләре арасында йыр дип атап киткәннәре дә байтак. Хәнифә Шишмәһе, Аньягы, Сибай, Февраль урандары, Авыл Кайым, Алтын бишегем, Эйәрмә, Кин елдәргә кылган сияһе, Тәлгәш Кайым, Сатра, Аксидиндәр, Гөлсибәр, Тулы Силәк, Кәк, Куш йөрәк, Игет Шишмә. Киләсәктә был шигырьләрдә тойгылар кайнарлыгын, хисләр бөтенлеген, лириканың тәрәнлеген күреп, күп кенә композиторлар нотага халырлар дип, шагыйрь хыяллары тормышка ашыр, Алла боерга дип ышанайык. Урамдарда, пар арттарда санала узгандары, сабырлыктарында өдде февраль бурандары, яки көзгөләргә карап матурлана күрмә, һин матурһың, исән китәрлек. Bir hin mingə, bir sekулдарымды, ғүмір жолын бірге өтәрлік. Тип тун көрәктәрді егіртірлік, нескә көңілдәрді илатырлық, тыңлаған хайын яңы хистәр уятырлық, алыста тұрып қалған яшлекке алып қайтырлар, ердар тұруы, хис шекхіл туасақ. Әйім, әді шанағым ұшыға? Әдәгіләді, мен дәргерге бір ерлап ешеттірейін. Қайын бұл қала кетім. Asıl Sizəngər qapqalarda isimli kitap okusular üçün eğitim bir kere dur tabır bu. Şirmiyet yüzleri yaptılıb,
mühabbet tutkunlarında yürür, yavbay, emme oğlu, hisli yürekli oğul kişinin talantı alında başlıyor. Kaderine ruhun hürmetler, seskeler bilmeye alır. Şair yüreği yalkınlanıp, 100 yılına tübül mengi yanır. Bizim şair sesenemizin inlerden algan, 57 şiir hemyerlerinden turgan, asıl Zenger Kapkalarlı isimli kitapta sağırılan Dur Kız Havusu, İbni Kafirik Niyamet Uğuna Dur Rahmetleri. Yüz yaşargayını, dostlar bizden bilen, kaygı, şartlıktardı halıp urtağa, ömürde iken akkan yollar bulup, kiri kaytozarga yok sara. Yaşam bilen ölüm arağı, gün yaktığı, tünden parağı, oşu sikte aklap uduldan, his tutulmay eden balağı. Yaşam bilen ölüm arağı, arahında ecel arbağı, yine ulan alıp kalırga, yok ikenli birer sarahı, yok iken çokunun sarahı, şuğa hızla yürek yarahı. Ömür boyu yine yukanıp, dillerge ara barahı, көңілдерді ерін қала, исініңді йондыз болып яна. Ошының менен hürmetli ауылдаштар келген қонақтар. Мин ерларды ердар, кендер ерлар, ерламайсан есі кетейін исімлі кеселі тамам. Kitaptın redaktörü. Hayırlı gün münastar. Mintege savaş yaharman yarayma tip kameraya geldi devamlı ya. Şu an kötü oturup kameraya saktığa gittiğinde lider bunlar diken uyuşturucular. Bugünkü günde mende Hakmar gazetesinin habersine olarak da katlaşan. Birisinden ikincisinden bu kullandığımız kisede Hitap Hamid'den her bir harifi beni tüyü durgarmışa öttü. Çünkü ben onu notebookta bastım, yılay oturup. Şu tikirim kılgamız her bir şiiri tarihte hülettirar. Bugünkü günde bana bir kızlar şu tikirim matur etip ise uyuşturdular, bir neler düşüp kalmanı. Kitapta neler buldu, neler eğitildilen, barara eğitildi, barara hülenildi, bütün de matur etip sığış yahanlığı. Şuan bir big şartman, rahmetli mülhüge. Şuan bizimle rayonda köpküne icatlı kişiler bitmekteymindi, icatlaşlarla birge yergüde edebi bir mehne yürüyüldü. Bana şunda bizim yeteksi Aygül İdilbayeva o şu vakitte tirgine yığılıp, bir operatif nama işler, idretli gövherleri diyen şu kitapta sığardı. Bunda bütün 42 aktarın şiiri yılgan, şiirine tügül, hikayelerle, humoriskalarla var. Buna şu kitapta Hitap Hamid'in da şiirleri kırıttırdı. Bugünkü günde o şu kitapta hedek bir tavır halkına bir bibliotekaga tapşırığa olayım. Sana bir güne hürmeteyle bana Liyamet'te bulganda Reise İsyanbayeva degen benim kalemdaşımdı. Şu kitapta hattım aldılar. Karap karabılar. Benim turamda şiiri var mı? Bir kitapta yok ekan diye. Ne için aytabildi? Bizge kilesekte Hitap Hamid'in kitaplar neylerin, şiirlerin, kulyatmaların tabir ederek. Bu mutlak ravişte vardır diye oylayın. Bu yerine ama teriştege birgine defter bulmağandır. Dağın karşılığına tuğanları, avuldaşları, onun kızları, onun şiirlerini birge tabir ederek. Adamın yerine ama terişte elbette bugünkü günde doğuş haklık keseri oturan. Çünkü onu birleştirip gitken, onun ışık bulutta, bütün analiyle nimeyle protestan, nimeyle namusda oturan. Stansiyalardan işletken bütün onun evleri var. Karabas Parkı'ndağı Abeliskalara onun evleri var. O bugün günde zor şartlık keseri oturan, hem oğa kilecekte içinde icadiye uçtaktırayım. Rahmet bana.
barılara şulay oturmana kitap kaynağının tuğanları atlaştırıp bunda galiyakın diyen şehirler uğramız gülük var. Bana bir kez. Teşekkür ederim. Tarihleri havlu, beyler baktı, şulay sarılar bulup durdu. Çünkü bu vakıtta halk şulay tarqalı kettikleri avlular arasında gördü. Tınız durumuna hoş bitti. Bizim yaşlarımız, ustaylarımızdan imin hav eğer kayıtında yeni başarılı değil. Şuna birden böyle tükendiler durmaklar. Ирина Ивановна, үдегеҙгә ҙур рәхмәт. Шундай көстәр һалып, шундай матур китап сығардығыҙ. Беҙҙең ауылыбыҙҙың арҙаҡлы кешеһе булараҡ һәр саҡ беҙгә яҡты йөҙ менән изге теләктәребеҙҙе тормошҡа асырырға ярҙам итеп торағыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Киләсәктә лә матур кисәләрҙә улай да осрашып, күрешеп торорға ярҙам. Рәхмәт. Шатлыҡ кәрәк һәр икебеҙ өсөн. Иреклеккә килһен киләсәк, күгәрсендәр кеүек сыр-сыу килеп, бала-саға уйнап көләсәк. Хөрмәтле ауылдаштар, килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Матур кисәләрҙә күберәк килеп, күберәк осрашыуҙар булырға ярҙам. Хәбәрҙәрҙә йөрөгөҙ, клуб хәҙер йылы, газыбыҙ бар. Фото төшөргә менек дә, Ирек Ниматовна, әйдә, бөтәбеҙ ҙә сәхнәгә рәхмәт итегеҙ.